Hormatly vekiliyetlerin yol başçıları ve ağaları, hanımlar ve cenaplar, qarşı Bakı taraf Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat şehrine sizin ähliňizi hoş gördük. Şuun Maktumly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyna hormatly halkara forumuna gatnaşyjylar, häzir onuň alhedreti Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Nurgojaýewiç Japarowa söz berýän. Söz sizden. Urmatly Serdar Gurbanguliýewич, ardakty өлkө başçylary, bugünkü işçaranın urmatly katışuwçylary, algaç Türkmenistan prezidenti urmatly Serdar Gurbanguliýewich Berdimuhamedowga, uluu türkmen akyny jana oýçulu Mahtumkuli Fragiňiň 300 ýyldygyna arnalgan mezgil menen sivilizasiýalaryň özara baýlanyşy, tynçlyk jana önügünün negizi el aralyk forumuna gatyş üçin çakyrusuna tereň razyçylygymdy bildiremin. Men bugün süýlej turgan sözümdi Kırgız elinin uluu жазуучусу jana oýçulu Çıngyz Aytmatowyň Mahtumkuli Fragiňiň çygarmaçylygy jönünde aýtgan tömönkü sözü menen başlagym gelip turat. Akın Mahtumkuli'nin sözlerinin bizden günge jetkeni bul Türkmen elinin erdigi. Mahtumkuli Türkmendördün jüreginde saktalıp gelgen. Düýnö gezgen bakşı dervişlerden oğuzunda, çoň kiçine joldorda, bazarlar menen gerben saraylarda, boz üýler menen çawandardın oçogunda aytılıp gelgen. Akındın saptары menen joog attanıp, ölümge da tike garaşkan. Mahtumkuli'nin ırlary jarık düýnöge gelgen ymyrkaýdy tosup alıp, al düýnödөн gaýtkanda da bozda uzatkan. Uçurdan paydalanyp, Bordoş Türkmen eline düýnölük deňgeldegi akyn жазуучularyň katarında Kırgız elinin uluu жазуучусу Çıngyz Aytmatowga istelik turguzgandygyna tereň ırazyçylygymdy bildiremin. Bizden Türkmen bordoşlarybız Mahtumkuli Fragi bul kart tarıhtagy jön gana ısım emes, al erkindiktin, adamgerçiliktin jana jogorku adep ahlaktyň simwolu bolgondugy menen oşondoy ele uluu akындын oroşon oýlary jana çygarmaçylygy mezgilderdin, elderdin jana sivilizasiýalaryň ortasında köprü katary hyzmat kılgandygy menen syýmyktan alışat. Mahtumkuli Fragi özünün poetikalyk düýnösünde eldik çygarmaçylyktyn bardyk tüstörün, baýlygyn çoğulta algan. Anın çygarmalary birimdikke çakyrgan küç da bola alat, antkeni poeziýa barlaşuunun universalдуу jolu bolup sanalat. Mahtumkuli Fragi öz ırlary arkылуу adamdardy ыймандуу, mekençil, aýköl, erjürek jana arnamuslуу bolууga ündegen. Akındın osiyattары bugünkü günde dagı aktualduulugun jogotpoy gelet. Anın çygarmalary koomdun önügüşüne zarul bolgon nasahat kepterge jana bardyk muundu biriktire turgan akılmandykka bay. Bugünkü günde akındın 300 ýyldyk marakesin belgilep jatyp, eki eldin kaada salty bir-birine tygyz baýlanışda ekendigine küwe bolup turabız. Mahtumkuli Fragi bizdin eki eldin bugünküsü menen geleceğin tüzgön sivilizasiýalar menen mezgilderdin öz ara baýlanyşyn bildiret. Anın çygarmalarынан tınıştыкty, elder ortasındaky özara ынтымакты saktoo jana tarıhtan alıngan sabaklarga tayanуу menen önügü öskön turuktуу gelecekke kanti umtuluu gerektigi boyunça soboldorgo жооп табууга bolot. Kırgızstanda bordoş elderde ele tarihi muras urmattoogo negizdelgen ruhani madaniyatty jogoru bağlaydı. 2023-yılı Kırgız Respublikasında Mahtumkuli Fragiňiň 300 ýyldygyna garata Apaz Jaynakov atındagy Batken oblastlyk muzikalyk drama teatrynın sahnasında uluu türkmen akynnyň ömürü jana çygarmaçylygyna arnalgan Mahtumkuli spektakli koyulgan. Atalgan spektakl oşol ele ýyldyn noýabr ayında Türkmenistanda da ötkön 4-nji el aralyk teatr festivalinde da iýgilikli görsetilgen. Ötkön haftada Bişkek şahrında ilimi çygarmaçylyk intelligensiýasynyň gatnaşuusunda çygyş poeziýasynyň klassigi Mahtumkuli Fragi'ge 300 yıl attı ilimi praktikalık konferensiya uyuşturulup, anda Kırgız tilinde tandalgan çygarmalardın tandalmalar kitebinin bet açarı ötkörülgöndüğün belgileye getkim gelet. Urmatlı delegatsiya başçıları, bugünkü forum
эзелтен эле тарыхый терең тамырларыбызды бириктирип келген, биздин өлкөлөр ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыкты чоңдоо үчүн бекем негиз катары кызмат кыларына ишенемин. Бүгүнкү күндөгүдөй форумдар биздин эки элдин ортосундагы байланыштарды кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө уникалдуу аянтчаны түзөт десем жаңылышпаймын. Алар диалогду бекемдөөгө, келечекте тыгыз кызматташууга өбөлгө болот. Анткени маданият менен руханий дүйнө ынтымактын, тынычтыктын жана эл аралык кызматташуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Азыр биз дүйнө жаңы кыйынчылыктарга туш болгон доордо жашап жатабыз. Климаттын өзгөрүшү болобу, ааламдашуу же технологиялык революция болобу, биз баарына туруштук берүүгө даяр турушубуз керек. Дал ушундай учурда биз өткөндөрдүн сабактарына өнүгүү жолун көрсөткөн улуу ойчулдарга кайрылууга тийишпиз. Орток бабабыз Мактумкүлү Фрагинин калтырган мурасы сабырдуулукту, өз ара урматтоону жана жалпы ынтымак үчүн кызматташууну ар дайым эскертип турат. Урматтуу кесиптештер, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, Мактумкүлү Фрагинин 300 жылдыгы жөн гана маарек эмес, бул биздин келечек муундарыбыздын алдындагы жалпы жоопкерчилигибизди эскерте турган иш-чара экенин баса белгилеп кетким келет. Бул тынчтыкты сактоо, ар бир элдин каада салтын урматтоо, өз ара түшүнүшүү саптарына негизделген коом түзүүдө башкы жоопкерчилик болуп саналат. Маданият элдин башын бириктирип гана тим болбостон, жаңы жетишкендиктерге шыктандырары дагы белгилүү. Ал бири-бирибизге урматсый жана ишеним көрсөтүүнүн негизинде түшүнүшүүгө, кыйынчылыктарды жоюуга жана бекем байланыштарды түзүүгө жардам берет. Учурунда улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Мактумкүлү Фрагинин чыгармалары тууралуу маданий мурастын маани маңызы тигил же бул элдин улуттук байлыгын башкаларга марттык менен жайылтуу, башка элдердин маданий баалуулуктарын камтуу менен руханий жактан өз ара жакындоо процессине салым кошуу болуп саналат. Мындай маданий мурасты таратуучу жардыланбайт, тескерисинче алганы көп болуп, руханий жактан байыйт деген экен. Форумдун бардык катышуучуларына өлкөлөр ортосундагы тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө кызмат кыла турган ийгиликтерди, жаңы идеялар менен жаңы ачылыштарды каалаймын. Мактумкүлү Фраги сыяктуу улуу ойчулдардын мурасы бизге, биздин мындан аркы ишмердигибизге жаңы жана ынтымакта жашоого дем бере берсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Hormatly Sadar Nurgojayevich, çoğ maneli çıkışın üçün köp sağ olun. Hizaqillar şahirimizin yürücülüğünü öğrenmek bavatda giyin qollou verýäňiz. Aqillar şahirimizin 300 yıllık toyuna bağışlanıp bir näçe çäreler geçirildi. Hormatly Sadar Nurgojayevich, Maktumly Pragini Qırgızstana wagt etmekde bitiren hyzmatlaryňyz üçin sizi beýik aqyllaryň 300 ýyllygyna bagşlanan ýubiley medali bilen hem sylagylamak barada karara geldik. Sylagyňyz gutly bolsun.